Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi sizofunda ngalokho ebesifunde ngakho ekuqaleni, kepha ngendlela ehlukile. Lokhu abakubiza phecelezi comparing fraction noma ukuqhathanisa ama-fractions amabili akhulume futhi enze into efanayo. Phambi kwethu kuthiwa phambi kwethu kuthiwa sisebenzise okukhulu noma okuncane noma okulinganayo ukuze siqhathanise ama-fractions lawayana u-21 over 25 no-6 over 4 or 6 over 9 wethu. Kulula-ke kuningi esingakwenza okuhlukile esingakwenza ukuthi sifune enumerator yethu ukuthi ubani ukuze siqhathanise, kepha kuzoba nzima ngoba ama-denominator wethu womabili awafani. Noma singakwenza ukuthi senze ama-denominator afane, maqeda sizokwazi ukuthola ama-numerator wethu. Noma okunye singakwenza yilokhu abakubiza ukusimplifya, ukwenza izinto zibe lula. Sizokwenza nje lokho sizobala senze iy'balo zethu sibe lula. Lokho sokusebenzisa okubizwa phecelezi usimplify. Sino-21 over 25 wethu, i-fraction yethu inombolo engena kuzo zombili lezi kungasali remain noma singadivide ngayo ingasali inombolo yakhona u-7 wethu. Shuthi i-numerator yethu ne-denominator yethu sizozidivide noma sizihlukanise ngo-7. Uma udivide u-21 ngo-7 impendulo ozoyithola laphayana u-3. Uma udivide u-28 ngo-7 unombolo ozoyithola u-4. Kusho ukuthi i-fraction yethu leyana izoba u-3 over 4. Kufana nokuthi u-21 no-28 ba u-3 over 4. So phinde sithi u-6 over 9 siba inombolo engenayo kuzo zombili noma esizodivide ngayo u-3. Sizothi u-3 umdivide noma umhlukanisa u-6 umhlukanisa no-3 uzothola u-2. U-9 umhlukanise umhlukanise ka-3 uzothola u-3 futhi. Siyaqhubeka-ke, siyabona laphayana-ke ukuthi i-fraction yethu yokuqala u-3 over 4 no-2 over 3 sesiqhathanisile-ke lokho abakubiza phecelezi i-comparing. Singasho ukuthi ama-fractions wethu amasha siwaqhathanisile u-3 over 4 no-2 over 4. Sekwenza-ke lokhu ukuthi kube lula nakithi manje ngoba leza nombolo ezinkulu mhlambe bekungenzeka zisisokolise sithathe eside isikhathi. Manje sizokwenza ukuthi sesiney'nombolo ey'ncane ezizokwenza kube lula ukuthi sikwazi ukuthola lawaya impawu zethu enkulu noma encane noma elinganayo. Esizokwenza-ke manje ukuthi siyenze ama-denominator lawa wethu womabili u-4 no-3 ukuthi balingane ukuze sizokwazi ukuthi masiqeda sisebenze ngama-numerator wethu. Sizothi lawaya ma-numerator wethu ka-2 over 4 no-2 3 over 4 no-2 over 3 ayafana nokuthi u-12 nokuthize ngale no-12 nokuthize. Kahle kahle sikwenzile la kulula kakhulu ukuthi nje sithe u-2 sometimes ngo-2 noma samphinda ngo-2 sathi u-3 wethu loyana ile nto abambiza i-prime number. Akunanombolo esingayisebenzisa ukuthi sometimes noma simphinde ngayo. Esikwenzile-ke sithena abo-2 labaya ababili sithe 2 times 2 sathola u-4 noma u-2 umphinda ka-2 sathola u-4. Maqeda sathi times 3 maqeda sathola abo-12 laba bethu bobabili. Noma sithena u-4 times 3 sathola, kufana nokuthi sithe u-4 umphinda ka-3 sathola labo 12 bethu ababili abama-numerator. So sebenza kukho-ke manje kufana nokuthi u-4 wethu loyana simphinde ka-3 simphinde ngo-3 sathola inombolo leya u-3 wethu sizomphinda naye ka-3 na maqeda sithole u-9 laphayana. U-3 wethu sizomphinda ngo-4 lo ongale maqeda ne-numerator yethu sizoyiphinda ngo-4 sithola ubani ewu-2 na sizothola i-numerator yethu ewu-8. Sesizobhala-ke i-fraction yethu
entsha esesinayo nayo yalaphayana ifana nokuthi u9 over 12 no8 over 12 iyo ma fractions wethu esesinawo and manje futhi esikwenzile lento ebasicela ukuthi siyenze ukuthi sikucompare noma silinganise siwaqhathanise ama fractions wethu ukuthi azoba makhulu noma azoba mancane noma azolingana na. Sesiyabona ke laphayana ukuthi kahle kahle ama fractions wethu ayilento abayibiza greater than noma makhulu. U9 mkhulu ukudlula u8 ngoba siyaqhathanisa manje u9 mkhulu ukudlula u8 futhi u21 mkhulu okudlula u6 njengoba bekunjalo le ekuqaleni. So ilento ebesiyenza ebesisifuna ukuthi iminombolo zethu zime kanjani noma fractions wethu yiphi enkulu yiphi encane enye ke indlela esizothi sisebenze ngayo ukuze sithole siqhathanise ama fractions wethu sizokwazi ukuthola enkulu noma encane noma elinganayo ukuthi yiphi kuma fractions wethu sizothi yenza lento abayibiza i-least common multiple noma ukuthola inombolo esoyisebenzisa ukuze noma ukuthi u28 no9 wethu bahlukene kangakanani. So 2 times 2 noma simphinde kawu2 sithi 2 times sithi times u28 simtimes kawu15 siphinde sithi kawu14 sithi u14 simtimes kawu2 sinangalo ku9 sizotimes u3 kawu3 na esikutholayo laphayana ukuthi kahle kahle ngoba ziyakwazi lezi number ukuthi zisebenzisane kuzofana nokuthi u28 loyana sizomphinda noma simtimes ngo9 wethu sizothi sibaleke manje mase kukanje kulula ke ziningi indlela ezihlukile esingasebenza ngazo kepha mina engizofuna ukuthi sibheke manje nengeke isixake kakhulu ile yokuthi sithi u8 times 9 sizothola bani 8 times 9 sithola u72 wethu maqeda sithi u2 times 9 noma u9 times 2 sizothola plus u7 wethu or noma sifaka u7 wethu ngaphezulu sizothola u252 kufana nokuthi ama denominator wethu womabili awu252 esesizosebenza ngakho ke manje ilawa yama numerator yiwo ke sawazosinika umhlahlandlela ukuthi kahle kahle lokucompare noma ukuqhathanisa ukuthi yiphi enkulu yiphi encane sizosebenza ngalama numerator wethu. Umehluko ke ukuze sifike ku252 lapha ku28 wethu sibale kwaze kwaba kawu9 kusho ukuthi u28 wethu ngena kawu9 ku252 so thi mase sithi 9 times esikwenza ku numerator u21 times 9 wethu sothola u120 189 wethu siphinde siye ngalo kule fraction yethu ukuze sithole u252 laphayana sitimes u9 ngo28 wethu futhi sizotimes u6 wethu ngo28 wethu sizothola inumber engango 168 ngithi senze laphayana nizobona kahle sothi 28 simphinde kawu6 28 sothi times 6 thola u48 wethu waqeda sithi 2 times 6 no plus 4 or sigcwalise ngo4 loyana phambi kwethu sizothi usothola u168 wethu. Sesiyabona ke lapho ukuthi ama denominator wethu ayafana kepha ama numerator wethu awafani. Sesiyakwazi ukuthi le fraction ka21 over 28 no fraction ka6 over 9 ifraction leya ka21 over 8 inkulu noma igreater ukudlula ifraction le yethu ka6 over 9 wethu oku168 over 252.